Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kaseng Nyotep Integrated Territorial Organization lani hito menta kasngi ke arpoi trik ujileu klaya kendo yu menteri ketenat kakot kakia uba AL Heg ban pak tuklar halor ka jingyo jingbet ka star simen na ketenat environment ban ti motion na po kasnong preacher not apo East Jantia Hills. Kaseng hito kadawa ng menteri rangba ka jilaw konrat kisangma ban penbiang ye kisaki sebut halor kanu kanong rimba ka star simen kayo jingbet ban ti motion na ketenat environment Hapadang kejing persyak berkejing pulam ki public hearing bala penlong da Megalia State Pollution Control Board. Kedai hadian pengilawan pan mewat kata appointment no Chief Minister ber Deputy CM Hendry Nyimjo kata appointment tembak ni ngasing nagaliang jong ngasing ni lek no through jong ni ba elhek pan ai kene open letter ban forward sa Chief Minister jong ka jelas open letter kading ikren sai halor kajing kata ya kamay mariang kajing yo clearance kaneka star cement pan ni pan kajing pencai nego government kada kabab clear ban ai ya kata kabab pai tepat kanang bagi babon balang bakin sto ba kai kajing sisa nai kai ga pembe kajing sisa kam clean badai ngalai link bagi social media comment ki ba har kom balingin ya bibit habangila bu ya ki ne kum ki concern ki de maki kin ban pe ya ka imlang salam but nila kren riru syai ha ko open letter bangi ni de ki jaj ban ki ba jai ki bam jukwa ujing sne henry wat pendom ini ya ba poi sa gajing usna nakalian juga seng hito kalau open semua halor ki illegal coke factory ke boundary issue but halor ke jingyap jang gitu ki harmut kinas bakin yo gitu ke compensation karena kalian ni jong health minister hak baya dai hebat sepang ke health ila ai ke jing syai tanggawi bangin mo irun phat clear de hadar kimiki tawai bat ki ventilators be ang banga suktif be bal dat ai kita ke ventilators mereka no teli la pendongkam kakno mempat pendongkam maki ki thì nó lên trong ir bên như kran chiu ni utika ila ong ba ka shem jing e badi bon ki ba kim sutru ni la dawa na government pan nakaliang trong iba el hekru ni la kran di gini illegal coke factory ki badan live nyom teli kawai hawas dan ja ka penjat do working president no ni zaman sulet ka badai ka illegal Justin Dakar udon ka coke factory Thomas nong tudu balingi kenduk bat Malaysia BJP ru bade Malaysia NPP la de dolap apa la ya dia gezet bendrio tengim ban share we have to do something la we are resilient by force not by choice kata ga message mini I clear but kakum gani ka RTI pengilap ro naka pratali kiyo e ka CTO Henry o kiyo e ka CTE Henry e ka CTO kiyo tam kumbasan dali kita ru gibla rim takamud illegal coal transportation ro Meghalaya Demonic Alliance dala apa ya kini ki coke factory ro ujo hi te kajing sak kren ben kadisi menakanero ngampen rem yu tu ngampen seluruh ngamben yu tu bro kania ke sarkar ban penmi igi tamasa ke bahru kom ki don po hakapor ki jungi mensangi don kita ki school mate kita batai ha sano ja gitu kemudian David ai awareness kan ke wording man kran ke ben yu ndai ben sia lam metang ka herdel hi ban yikendu ban yu kendun po ban leje sengap pa kata ka jingbam smai tau chief minister jong asam buwang tau de hummen ulo en encroach haduk bordare kata rum kran de hummen kan ka sarkar MDA is not only for NPP it's for us the citizen of Meghalaya ila ong yaki nila aipor yaki ba hapo kane benai end up bade memengirung nila pak certify gini documents bangiyo ding ba jeng website jong gini environmental site nang tu ta hadin kindala ya certified ba kini ki documents ki long ki basisha bat ki like ki bamya kat kum kanam nyem ban se ngin thok yang Supreme Court bade hanto hagat kan notification kran clear bala don kanu ka jing mi kulmar ka jing bam hon ki pada ki habya dawa na government pan nakaliang jong iba el hekru nila ekran gini illegal coke factory ki badan live nyom teli kawai hawas dan ja ka penjado
di working president no Niraman Chulet kabadai ka illegal Justin Dakar udon jika coke factory Thomas nong tudu balingi kendu buat Indonesia BJP ru pada Indonesia NPP ada dolar apa ulah ya dia gezet bendrio tingin banse we have to do something ulah we are resilient by force not by choice kata ka message mini I clear but kakum gani ka RTI pengilap ro nakaphatali kiyo ega CTO Henry kiyo ega CTE Henry ega CTO kiyo tang kumbasan dali kita ru gibala rim takamud illegal coal transportation ru Meghalaya Demonic Alliance dala apa yakini gi coke factory ru uju hi te kajing sak keren ben kadisi menakanero ngampen rem yu tu ngampen seluruh ngamben hiru yu tu bro kania ke sarkar ban penmi igi tamasa ke bahar hukum ki don po hakapor ki jungi mesangi don kita ki school meet kita batai ha sano jak gitu kamu kila depan ai awareness kan ke igi wording man kran ke ben yu ndai ban siya la metong ka herdel hi ban ki kendo ban yu kendon po ban lek sengap pa kata ka jingbam smai utau chief minister jong asam buang utau de hummen ulo on encroach haduk bordari kata rum kran ulo hummen Kandika Sarkar MDA is not only for NPP, it's for us, the citizen of Meghalaya. Kita feel dengan district administration, but ke pollution control board. Kita di authority ban penlong kita ada ban host kan public hearing, anda kejing feel nong jong ki peni ba ki favor yang tang itu ke support. Amai balik ki supporter jong star cement ki ya lat ban support yang bagi tau. Anda ki persiapan ki mio lat ban keren. Pat murim hi halal betul dai kau kalak pada David Jimbo Soto jun pajak wan tu hak jaka bikin ya sengap jar ni bikin ya ya ab ya kapali bikin khot ban keren ki ya wan tu siu persa tang tu di nak tu kada kalak bandai tu ba Jimbo Soto jun pajak tu ni baya pemerintah hi pen sengek swa come clean bring us that paper ki baya relate nang tu kenang ba ngir ngin certified kan min pak seki authority kepada jagannya mereka lah pengkain kat komiti nom si bang tu begitu ada ka feel ke public hearing kadang not ke signature campaign balik kita kata kalau feel lupa ke administration dengan pihak kana kalian bagaimana bentem dia kata kajing penom ru kata ru kalau kila atem ndrei feel si feel kata that is not our problem upai ba mendai bum sto tak ada upersya ni kelam dos tu ngin persya pelmar maka efek yang kau yaki hangtoli kadon kanar po wildlife sanctuary kabajangai tang kilometer pensengau si national green tribunal ngin pensengau bet katkum gitu kinom sebangilap kabalong kabamyahap katkum ke national board of wildlife but ke eco sensitive tang katai